Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh alladhi an'ama alaina bina'matin katsirah zahiratan wa batinah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin wa hujjatan 'alal khalqi ajmain. Salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man syara ala nahjihi wa tamassaka bida'watihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala man kana yuridu shawabad dunya fa'inda Allahi shawabud dunya wal akhirah wa kana Allahu sami'an basira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pauli mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala, dari naisab kami mga kamaasan sing kamu, yatud namo naisab maun kanyo in ganap pangadjian, kami masih kita niwa pangadjian, bunga sin pag-iman. Kaula-aula na to masih kita niyo bunga sin pag-iman in mga sila bariman usog iwan bariman babae daing hamasya sin Adam alaihissalam. Sambil pamasa na to ini, sambil maabot na ing kiamat, in mga silayad to, usugiban babae, maasiban bata, nagbungaroon kanila yung pag-iman hakabuhi nila, salta nara nila, iwan kiyawin nila imbunga sim pag-iman. Uno yan mga anak po, wala sila kiyapitnahan sin dunya, iwan wala sila kiyapitnahan sin sin. Amo yadto mga anak po na muatiranan, in ganap pangadjian yatud na mo maun kaniyo. Amin sa barang abutan sin suara ini. In ayat pengajian na to,
ayat Suratun Nisa ayat hanggatus katluan tagupat. Qalman sinallahu subhanahu wa ta'ala man kana yuridu sawabad dunya sisiu-siu ing kaaunan nila maghinang sila sinhinang in puhungon nila tungbas diha dunya na mga tuan maagad niya rayad to aun datutungbasan diha dunya kaya pangasuhumay siya mag-uus-uus may takarayawan dunya sadya sin aun karayawan hadlaw akhirat. Mga anak ka po, ayaw kita niyo mag-usus. Sabab karena yari kita niyo dunya. Anytime laung simbata bago, maglain kita niyo padlaw kana-kana. Dita si mahasud si mahatinggi diha ayat ini. Aun manusia mangayo sila karayawan patuhan o Tuhan namo dihili kami karayawan di sadya dunya. Misan wayroon na hadlaw kana-kana. Bangtan niyo kita na mo ti mataod. Mga anak po namo mag-uus-uus kita niyo pakabayaan sintuhan, aula-aula na yari kita niyo zaman. Amin biyeta sin Nabi. Kaya bubuka-buka niya umat niya. Mag-akig-akig manusia halingkat sin dunya. Di sila mag-akig-akig halingkat sin dunya kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yatanapasuna kama tanapasun. Aun umat na kauna rin kato tanim. Naglumba-lumba sila palingkat sin dunya. Naglumba-lumba man sila palingkat sin dunya. Naghiluhala sila magkahi. Nagasagdugo magkahi. Nagsipog-sipog magkahi. Mga anak ka po, yari na jimat to, hamasan na to. Malasakato tanin Allah Ta'ala, piyalawin niya nikmat sin masa inireng sin nikmat na kauna. Wala tuan nakasakat auto in umat na kauna. Unta daiban kabaw. Tiutungaw in kabaw, tiutungaw rasab sila. Ampay masa na to ini. Irkunin sa sakatan, irkunin laum bahay, irkunin laum sin masjid, irkunin laum sin mall, irkunin laum sin tinda. Sagawa, in kabayaan nila dunya sadya. Falman sinallahu ta'ala fa indallahi sawabud dunya wal akhirah. Sipaingat ka ito taniyo. Magdihilin Allah ta'ala karayawan dunya, iwan karayawan hadlaw akhirat. May ta dunya sadya, di dahon karayawan dunya, iwan karayawan akhirat. Magsusunin anak kapu. Pagdatong niya pakubon, hari pa siya rumatong pakubo sa saat bang magkana sinyawalihan niya, hipakita kaniya in susungon niya. Nabang ikaw, pag kita mo mangi, maguno na ka. Laong muna, utuhan ko rili ako time. Aun tuan na ngayon, utuhan ko, ay muna abog to ah. Sa Suratul Munafikun.
laula akhartani ila ajalin qarib. O Tuhan, kung mangayo ako kay mo, tiyo-tiyo sadya. Ay munabog tuwa. Ay munapakaan na malakal maut yaon. Laula akhartani ila ajalin qarib. Bang sadya o Tuhan, murihilan sadya, dilan mo ako tayo, mahupo-hupo sadya. Buko ng kaadlaw. Fa'asaddaka wa akun minas salihin. Dubulon ko hinang, wala ko na hinang. Nah, dengan sabihan mga anak ka po, time na to biyahon, time salay kasi, mag-double time kita niyo. Bukon mag-double time, mag-double sin napso. Lumupad pataas si langit, madtupataas si bud. Sa mag-double time kita niyo manumtum patuha. Mag-double time kita niyo magbin karayawan, iwan magda karayawan. Laula akhartani ila ajalin qarib. O Tuhan ko bang muhadya kurilan tiyo-tiyo. Fa'asaddaka wa akum minas salihin. Dubulon ko na yung paghinang ko karayawan. Nuning karayawan, magsarak ka. Sabab mataud ni mati sintuhan wala piyang dihil. Kaya haluan uyum katawari, uyumaning pagkahi. Sabang tunang niya, misan nagkataykod. Bang ikaw, apa? Bang aun tunang mo yan tuwakid-kid, uyuman mo nagtataykod. Kampong niya tuan, mag-alop na. Pangtungod niya, tauring hawla niya, misan sayangan, Assalamualaikum. Bang ikaw, apa? Aun na yan, di matuhamasa na to ini. Turayan. Man kana yuridu sawabad dunya, bangaun tao mabaya sing karayawan dunya, mahasil niya ra. Sa impangasubo, mahita dunya sadya. Pakayana ing karayawan dunya, kabayaan sintuhan. Pakayana ing kabayaan sintuhan, dunya iwan paadlaw akhirat. Pa indallahi sawabud dunya wal akhirah. Pakayana ing karayawan dunya kabayaan sintuhan, pakayana ing kabayaan sintuhan day nga dunya sambil paadlaw akhirat. Amuyad to mga anak kapuin ayat. Wa kana Allahu sami'an basira. Inna Allah Ta'ala sangat makarungog iwan makakita. Ay mo napakitain tao sin lalimu. Ay namisan ka magkita sin lalimu. Long mo ako kan Paulo, ini style ko ini. Motor ko ini, si motor amin. Himingo na mga mag-aapas motor di magkabali. Bang ikaw pa? Na. Uno yan yung deta sin Allah Ta'ala. Pakitain Tuhan mo, parungugain Tuhan mo, sin pangita marayaw, sabab dumadlaw ya atud kau sin Tuhan, pasarin yung pag-atud sin tao. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila idsamikum. Sa kalibang umbadyo marayaw rin, miig dito ay kadikat dito. Ikaw apa bang aun lakot mo, intaon pa mo lakot. Pinsaruk mo lakot. Pinauto mo lakot. Haring ko mag-istambay. Nangingita-ngitain Tuhan ka, Tuhan zaman na to ini aula-aula na nakuldon na kita simpit na. Ay nakaw magpaato na tao. Kakalituan pat taon ni lupa niya. Hiparamad to pauno. Kita niulong na misansan timpukuan kuanda kami. La yanzuru ila suwarikum wala ila idsamikum walakin yanzuru ila kulubikum. Magparayaw kita niyo amal sabab yaatod kita niyo sintuhan. Magparayaw kita niyo pangatayan sabab yaatod kita niyo riurungog kita niyo sin Allah Ta'ala. Para pasara na magtintao. Bang ikaw, apa, okay na? Na, uno pempalman sin Allah Ta'ala. Hari pa kita niyo makad to pa ayat dugaing, unuin luon sin ayat na sabot ta niyo yan.
Al-hayatud dunya, ingkabuhi na to diha dunya, majra'a, magtanom. Apa, ingkabuhi na to diha dunya, magtanom. Bukon magpasyal. Dito yung pagpasyalan marayaw. Away na pagpasyal biyawon. Ikaw apa, bang kaurihilan simplin laong na umpro mo biyawon pa Japan, mabaya ka. Biya din, libre na ka umpro mo. May ta ko rin mabaya. Mabuka ka sinsakit. Natuan. Behitaan kita sinallahu ta'ala. Di ayat ini, indunya yari kamu biyaon pagtanom kamu. Nahimpang nga, suwab pa. Uno ni tanom tara hindi. At dunya majra'atun lil akhirah. Indunya, tiyarahan kita ni usintuhan binhi, hipatanom di, dito pusunad law kanakana. Natuan, tanuman na yung pagkasilasa. Ikaw, paamin asawa mo, balumod, tukalasahan mo rakataan. Bang masabot yung balumuyad, tumaguno ka, magtangis ka, o tawag yadin. Magkarukaan ka, o. Pwede ko tumangis. Oh. Haunin marayaw, mamin at tahoy kabin. Ini kau kiabin at tawag namin kau. Kiabin. Nahaunin marayaw, hikabin at tawag mamin. Ando isab. Na mga tuang, al-hayatud dunya, ingkabuhi dunya, majra'a, magtanom. May ta magtanom. Ahon binhi, piara kato sintuhan. Ahon lupa, bihindo kato sintuhan. Tanuman niyo impagkasi iban paglasa. Na may ta ka mo nakapagtiyaw na pa, iban simbalumod to. Pasalan nagbinasa ka mo, nagsuntok ka mo. Pasalan naguno. Gadin, aun tibubo kasi iban lasa. Kasi nagpatubo. Banyad to ikaw na mataw dyan dunhan. Sa hisyo, hinang sadyain sabab. Dahil nga sabab yan, misan sila nanaykod, aun kiyawin kay mo. Aun na taway. Aun. Ayari marayaw, nikmat yan to. Amin, wayron na kiyawin kay mo. Lupa iban dagbos, aw pakiyawin kay mo panumtuman kasi iban lasa. Bang aw panumtuman mo kasi iban lasa, ay mo kalupay, inpuunan nagbayta kay mo, tanuman yung pagkasilasa, dahil di adunya sambil padlaw akhirat. Dahon mura sila magkita hadlaw susungon apa bang ikaw. Dahon mura magkita, lawakon mura. Hipangasubo mura. Diyan. Na, uno pa yung kabuhi diya dunya. Darul amal. Magtuna kita niyo pa'y patanom. Hitanom yung pagkasilasa. Uno pa yung hitanom na to dahil di puwas yung pagkasilasa. Hitanom in kawayaan sin Tuhan. Okay na? Na, uning kawayaan sin Tuhan, kauhan tagupat kajam, di mabuta sinatay mo pa uno. Uno yan initanom, iman. Tanuman in iman. Okay na? Tanuman in panauhid. Tanuman in pangakadasara sintuhan. Maita, bang muri katanumin niya to. In pianom sintao, pagsirik, pagkupur, paghiluhala. Naintaw hadong niya biyaw, nagiluhala na pa, bang ikaw? Nagiluhala? Pula-pula mo, in miyatay simpanagnaan buno dunya. Hangpo tag 5 milyon. In buno hikarwa dunya. Kaya man tag 5 milyon. Impatay. Yung pangasubunin siya pagpagbunuan. Natuan? Ama tinitong nila. Na,
Hikaruha, in kabuhi na to diya dunya, faja'ala Allahu dunya darun amal. In dunya, hula paghinangan. Naunin hinang mo. Pinian kita sintuhan hinang. Ikaw apa, lang sinasawa mo, bangkaw manabo, biha ka tuin asin, pagubos imbini mo sukal. Kumpas mo. Kuri kimbini mo. Bang ikaw, kuri ka tawarong. O ay rong. Pagubusin, okay na, imbini mo asin. Sa nami karwa karut asin. Kurik na imbini mo sa imbini mo dua karut. Di naman jari, misadya kausin, kahunahan. Tapi kuno dua karut, tunuhun mo. Hipagtula sapi, bida. Nah, dahil nga sabab yan. Inhinang na to di adunya, di kita niyo manjari maghinang sing kabayaan na to, subay kabayaan sin nagdaak. Okay na? Naunin hinangon na to di adunya. Amo na, amanu wa amilus salihat. Hinangon, inipapahinang sintuhan marayaw. Amalan, nauno yan. Nabi asim bihaon. Amali in sambayang. Tanuman marayaw in sambayang. Bang ikaw. Tanuman in pagsarak ka. At niya amun rukun Islam 5. Na. Uno pendiha dunya. Ajad pagsadyahan sin lutuon pakubulo. So ito, pagtanuman, pag-amalan, iban pag sadyahan luto. O kinapa, tuwin taod niya. Pagtanuman, pag-amalan, iban pag sadyahan sin luto. Into nasabot yan to, weta sintuhanin ni nangon. Weta sintuhanin sadyahon mo luto. Uni sadyahon muluto, watajawwadu fa inna khaira jadit taqwa. Okay na pa? Naunin tao yung wiyata sintuhan, kasuratul hajj. Khasirad dunya wal akhirah. Mataud tao malugi hadunya, iwang malugi hadlaw, akhirat. Maita, wala tianuming kabayaan sintuhan, intianum sintao sunduk, in world war panagnaan, intianum sunduk, hangpo tag 5 milyon. In world war hikarwa, intianum kay man milyon. Na ini kato, ini pila ini katanum. Bang ikaw pa, unin tiyatali mo yan dumadlaw. Khasirat dunya, malugi sila riha dunya, maingkan tiyo-tiyo din beta sintuhan. Tanuman sa jarain di, tiyo-tiyo din waktu mo, pila rin umul mo. Labi na kanuman, napag-abot mo ang gatos tahon, biya din lupa mo. Makaig pakabay. Di na. Dahil nga sabab yan, magpaspas na biya pasinini. Diyak pati mga anak kapwidis. Nah, ikaw pa, kano ko nakatagna? Biya lago-lago niya ini. Jadi, aming kiyawin na kau panagnaan. Mingat na kau mag-ail. Mingat na. Turayan doang. Khasirat dunya wal akhirah. In wala nakatanum, in wala nag-amal, in wala nagsadya, nalugi siya dunya, iban nalugi siya hadlaw akhirat. Khasirat dunya wal akhirah. In nalugi dunya, iban nalugi hadlaw akhirat, zalika huwal khusranul mubin. Amo yan in lugi amad. Amo yan in lugi matampal. Maita, biya baita kaniya, wala niya yunuf. Bangi ka pa,
Bangkaw biyaitaan sin magbibisnis. In dagangan lang na mauntong. Yaon hakuan, hakrusing. Ano ba yaw namin pagkukuanan niyo yaon? Amin yaon. In dagangan lang na malandag, yaw na Santa Cruz. Sakali, yan to kautas simbud sin Mercedes nagdagang. Magbaya. Bakit? Adi ko yan. Khasirad dunya, nalugi dia dunya, iwan nalugi adlaw akhirat. Hinda siyo sila yan. Laong niya magdunya na hadya ako. Ini bukit sablaw na mag-akhirat na dyan ka ako. Di, suway equal balance. Matalibud dunya wal akhirah. Suway sali. Mungkin apa? Bukol lang mo. Magtahajud na dyan ako masjid. Naimbihan mo. Nang ikaw. Dahil nga sabab yan, biyaitaan sinallahu ta'ala na Adam, ang pari malugi na nakapuni ha. Adam kadto na kaw pa dunya. Maguno. Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Pamarintahin gumi. Pamarintahin dumi, sin pamarinta rin kako. Pamanittaba hudaya, fala yadillu wala yaska. Kadto kaw pa gumi, tagnain pamarinta sin Tuhan, ikaw. Ini pamarinta mo ruwa sadya. Akarain pamandu den kako. Bang mo iyaga din pamandu ini. Amin, roadmap din di kako ini. Amin pamandu ini. Fala yadillu, di kau malaw. Iwan sinanakapo mo. Wala yaska, iwan di kau siksaun, hadlaw ka na ka na. Nakumpas mo pa, haup-haupunta. Ilingog hamasan na to, ini nagunin tao. Unin sabab. Kulang pagkaon. Bang ikaw. Kulang sasakataan. Ilingog hamasan na to, ini wala miya ka daw no. Okay na? Wala miya ka da pamandu sinallahu ta'ala. So, lugi hadunya, iwan lugi hadlaw akhirat. Na, biyata sintuhan pa nabi. Baita ano dami Muhammad pa umat mo, bang hinda siyo lugi ha umat mo. Okay na? Bang ikaw pa, amin na lugi nagdarang doon na Santa Cruz. Makarecover da. Biya din? Makarecover. Aw nagdarang doon nga Santa Cruz, way man siya nakausaha, nagline pa Saudi. Dito nag-usaha uno. Saudi. Nawaitan takaw nakabibong galuya riha sa buwangan. Nakumpas mo, magtukaw pa uno. Harap mo pa Japan atau harap mo pa China? Harap mo na pa uno. Na. Bay tayo Nabi Muhammad in ummat mo na lugi. Hasuratul Kahfi ayat hanggatus tu paayat hanggatus hikauno. Hasuratul Kahfi. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Bay tayo Muhammad in mga ummat mo. Hal nunabbiukum, mabaya kakamubaitaan ko, si mga sila naghinang diha dunya, sa inhinang nila lugi. Unin hati si lugi. Di hilain sintuhan pahala. Bang ikaw pa. May tadi dihilain sintuhan pahala, sababing paghinang nila, kabayaan nila sa jari ha dunya. Amuan tuan ni mataud. Magdunya na hadya kita ni ulong na rin na mag-akhirat. Inkay wana ni sablong niya, mag-akhirat na hadya kita ni uri magdunya. Di manjari, subay karuak. Nahinda siyo yan, parmansin Allah Ta'ala. Allazina dhalla sya'yuhum fil hayatid dunya. Amin mga sila, manusia, himinang sila sing kalaungan, wala nila hinang, imbayta sintuhan nila, maun panabi nila. Lugi, may talugi, sabab hilaw ng ikatan hinang. Magdarang law, mamilaw,
in magdarang lawong, in mamimilawong, mangangakal in magdararang, mangangakal din magunoy sab. Bang ikaw paon na bihado. Mangakal in magdararang, mangakal in maguno. Bihanalawong niya, 5 pila, king kapital ko yan. Bihanalawong niya, 5 sipak, king kapital ko yan, 5 pilak da. Pauntong hadya ko pila. Nain kaning kapital niya pila ra. Nah, unin beta si Dabi, papagbarakatun sintuhan, in nagdarang, wala nangatkal, iwan in nami, wala nangatkal. Burika lahuma fi bay'ihima. Papagbarakatun sintuhan, in nagdarang, iwan sin nami, sabab kiuran na nagdarang nami, nagbaya ni nuno niya. Kiuran day sabin nami mi, sabab nakawi na siya sinuno. Ang pembihawon, suknaan hindi arangan. Inkera kang katulong niya uno. Imbini ko Japan hindi arang niya uno. Bang ikaw pa? Ayan. Allazina dhalla sa'yuhum, aming mga sila, naghinang sila sinhinang kalaungan di hababaw singgumi. Wala nila iarad, inatulan din atuhan nila, naghinang sila sinatulan kabayaan nila. Nakatuy ko no, hapag suab sa Jerry. Ikaw, apa, nakapila na ka na suab? Na. Hapag bakuna sa Jerry, nakapila na ka? Biadin, nakaruan na. Na. Unin mga tao yan, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Bang sila pawisarahun kurik. Kurik lang ininang namu ini. Impamistahan nila sininang nila, kurik. Sebab mataud sin, mataud panyap, mataud katantan. Kami nilong ning kurik. Bang ikaw pa, aw na nagpamung simbihan. Na, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. In kami nilaw na, kami na inintaw marayaw, kaya ulungan kami sintuhan, sababin alamat, matawdo na mo. Na, uno pembeta sintuhan, ulaika allazina kafaru. Yung mga sila yan naguno. Nagkupur sabab di makadsing kabayaan sinuno. Sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ulaika allazina kafaru bi ayati rabbihim. Yung mga sila yan, parman sinallahu ta'ala, nagkupur ha ayat pirana mo maun kanila. Ayatul kauniya, amin langit iwan lupa, iwan siluun niya. Iwan ayatul syari'iyah, wala nila iagad. Walikai, iwan di sila mabaya magkita iwan ako. Pagkabihat pininang nila, pahabita ta'maluhum, batalin hinang nila kataan. Di dihilansin Tuhan pahala. Fala nuqima lahum yaumal qiyamati wajna. Wairuun bugat pamarayaw. Pamangi katantang. Zalika jazaohum jahannam. Paman sinallahu ta'ala ini tungbas namu kanila yan. Apinal ka jahannam. May tautuan namu. Bima kaparu hasabab nagpupuro sila. Wattakhaju ayati wa rusuli hujwa. Inhinang nila ayat pirana mu'maun kanila. Yujuju nila sadya. Lagi-lagi nila sadya. Mang silawaitan ininding at Tuhan. Inimbeta sin Tuhan niyo. Inimbeta sin Tuhan niyo. Piara maun hanabi niyo. Hujwa, mang lagi-lagi sadya. Manguju-nguju sadya. Daing hasabab yan. Parman sinallahu ta'ala. Batalun namu, ingkatan hinang nila, di namu dihilan pahala, sabab sin pagkupur nila, iwan sin panglagi-lagi nila, haayat, iwan hanabi piaramaun kanila. Yadto mga anak kapo, na mahuli. Indunya ini, kita sinallahu subhanahu wa ta'ala kato taniyo, aun ummul, biada kato. Ikaw apa, kaingatan mo na kanukopya ganak. Bang ikaw, kaingatan mo na. Uwis.
Namit ako nakaka-marriage contract, mang kawiron. Wiron marriage contract sin taon eh. Ha? Na. So okay na, kaya ingatan mo na yung pag-anak kay mo. In adlaw, in tahon, in bulan. Sa ing kamatay kay mo, kaya ingatan mo. Biyanin? Na, siyo'y makaingat. Allah subhanahu wa ta'ala. Natuan, haulihan sin ayat, parman sin Allah ta'ala, ha suratul kahfi. Innal ladzina amanu. Sa bunal to din mga sila. Gawgot yung pag-iman. O, yung pagbisarahan gawgot. Inlawan sing gawgot no. Nah, ang pabiyay sin nabi in ummat na mabiya lusay. In lusay apaw nimbihati sin lusay. Maka dahibal sinuno. Sindagat. 9 taon mabiyahad to. Ang kakitaan badyo, pirit, mimira. Nasusungon, bukon na yung sasakatan marayaw. Sasakatan lunga-lunga na yung piingkuan, nila kang. Mira kawap pa. Mutun sa larak. Amod tinamin kuan. Mamikaw. Puy na amod tinamin popular. Amod timbantog. Bedil? Mamira ka o? Na bukon maluhay na. Dagidan. Innal ladzina amanu sa bunal to di mga sila beriman. Amin piangayo na lapatuhan. Sabbit kalbi ala dinika wa ala ta'atik. Dumadlaw pangayon nila utuhan na mo. Patutuwain atay na mo. Haatay kabayaan mo. Sababya atod mo kami. Ay mo kami pa ibuka silingkat sindunya ini. Sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Patutugain natay na mo. Mag-ammal kayo mo. Himinang sindaakan mo. Unim baita sin Allah Ta'ala kanila. Kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Uy, apa na uno na kawya? Ha? Kanat lahum, paman sin Allah Ta'ala, aun kanila. Pula-pula mo yan. Basahan niyo, suratul kahfi, ayat hanggatus, ibampitu, ayat hanggatus pitu, pa ayat hanggatus walu. Unuin kanila yan siya sadyasin Tuhan, jannatul firdausi nujulat. Bang masabutin dua surga ini, jannatul firdaus, iwan jannatul ad, amu ini in first class surga. Surga sing kanabian iwan karasulan makalamu din beriman. Uno sila yan, khalidina fiha. Kakkal sila. La yabghuna anha hiwala. Di sila mabaya magpindaringan sa baba mo yun inuno. Sa babing surga pila. Ilawang surga pila. Walo. Di sila mabaya magpindarin doon. Naring asawab yan, yung mga bariman, dengan nakaw na sambil pabiyaon, masi-masi nila piyang indua asin nabi. Unindua asin nabi. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina. O Tuhan na mo, mangayo kami kayo mo. Pangayon na mo in dunya ini. Bang man bukon very important ka mo. Bang ikaw apa? Ay murihilihal kahalaw hatay na mo in dunya. Masakaliwiyaw tuwan. Ingkatan hiwal sin dunya. Di siya magkaabsin. Bang ikaw apa? Ingkabayaan sin Tuhan. Absin palit pengkaiwanan. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina. O Tuhan na mo. Pangayoon na mo kayo mo. Bang man in dunya ini. Bukon biri importante kamo sa imahal ga kamo amuing kabayaan muriya dunya. Wala mablaga ilmina. Ibanin dunya ini buko namin patawron na mo ilmo. Sa impatawron na mo ilmo kabayaan muriya uno. Sa dunya. Pula-pula min ilmo sintaw yawn madto pabulan. Na ikaw apa?
Bangaon na sa sakatan, libre na hindi sa buwangan harap pa bulan, makad na ka. Libre hun na ka, harap pa bulan. Aun pagpapaywan dito. Bang ikaw. Na, tuyad tindua Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina bijunubina man la yakhafuka wala yarhamuna. Na murah-murahan yari kita ni wa dunya ayaw na to na agaruning kabayaan na to iwan sing kabayaan sin tao sagawa agarun na to ing kabayaan sin Allahu Ta'ala karayawan dunya iwan karayawan akhirat hitanum na to imbinhi ipatanum sin Tuhan halugal kabayaan niya iwan magsadya kita niyo sinipasadya sin Allahu Ta'ala iwan ammalan na to in papaammalan sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala aun marana to bunga aun ikawin na to bunga insyaallah Subhanahu wa Ta'ala tub-tub na ridto nas'alallah Subhanahu wa Ta'ala at-tawfiq was-sadad wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana minal faizin wa an yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana subhanaka Allahumma wa bihamdik nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.